ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 18 ukwezi kwa 12 2025 n'amakuru tugiye kugaruka ariko twibanda cyane cyane kubibereye ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka yo muri aka kanya atugeraho avugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Muribuka neza ko hamaze iminsi hari umwuka mubi ushingiye ku kuba Burundi bushinja u Rwanda kurasa ku butaka bw'u Burundi, ibirega ariko u Rwanda rwahakanye narwo rugashinja u Burundi ko aribo bwarashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya za Kamanyura, bikaza kurangira ibisasu binaguye ku butaka bw'u Rwanda, bikanatuma kandi abaturage benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi bahungira ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu nkambi ya Nyarushishi. Hanyuma kandi umwuka ukomeje gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, nyuma yaho u Burundi bwafashe ingingo yo kohereza abasirikare benshi cyane muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana n'umutwe wa M23 bakifatanya na FDLR, ni umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko General Prime Niyongabo yaba atari kumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo angaya. Mbere gato yuko tugaruke kuri aya makuru atugezeho muri aka kanya, muri aya masaha aturutse ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, munyemerere mbahisha make yandi makuru akomeje kugenda avugwa mbere yuko twinjira kuri aya makuru mu buryo burambuye. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ko yimwe ijambo mu nama ya SADC, mu nama idasanzwe y'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC yakozwe mu buryo bwa video kuri wa gatatu tariki ya 17 Ukuboza 2025, kandi yeguriwe ikibazo cya politike muri Madagascar. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yimwe uburenganzira bwo gufata ijambo. Iki gihano cyashyizwe mu bikorwa nk'uko amakuru aturuka muri uyu muryango abitangaza, biturutse ku birarane by'amafaranga RDC ifite mu gutera inkunga ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Samedi yarase ingabo z'akarere zoherejwe kuva muri 2023 kugeza 2024 kugira ngo babuze M23 kwigira imbere mu burasirazuba bw'igihugu. Manda yabo ikaba yararangiye muri Werurwe 2025. Ibihugu bya Seychelles, Comoros nabyo biri inyuma mu kwishyura imisanzu byasabwaga mu butumwa bwa Samedi yarase. Byafatiwe icyemezo nk'icyo nabyo byarangirirwa gufata ijambo mu biganiro. Uku guhuzwa rero gufata ijambo byageze no mu nama zateguraga uwo munsi, cyane cyane iz'impuguke n'abaminisitiri, aho intumwa za Kongo zitashoboye kwisobanura nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma andi makuru avuga yuko abarwanyi ba Wazalendo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi ngo bari kurya imbwa. Abarwanyi bo mitwe yibumbiye mu ihuriro rya Wazalendo baherutse guhungira mu gihugu cy'u Burundi bari kugura imbwa ku mafaranga menshi bakazirya bitewe n'ikibazo cy'amafunguro adahagije. Aba barwanyi bashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Burundi ubwo AFC 23 yasatiraga umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 2025. Bitandukanye nuko bimeze ku banyekongo ba civil, Wazalendo bo bacumbikiye mu kigo cya gisirikare cya Mwalo mu ntara ya Gitega kugira ngo badateze umutekano muke. SOS Media yatangaje ko ibyangombwa by'ibanze byo guha Wazalendo muri iki kigo cya gisirikare bidahagije. Ibura ry'amazi rituma bajya kogera umugezi uri hafi aho ngaho, niyo haba ari ku manywa ihangu. Abaturage babona leta y'u Burundi imaze igihe kandi ishyizeho itegeko rihana abantu barya imbwa, aho uhamijwe igihe cyaha cibwa ihazabu y'amafaranga y'amarundi 100,000. Hari n'umunyekongo wigeze kwirukanwa muri iki gihugu azira kurya iri tungo. Gusa kuri Wazalendo bo bari kugura imbwa ku mafaranga y'amarundi agera ku 150,000 bakazibaga bakazirya nta bwoba bw'uko bashobora guhanwa na leta y'u Burundi. Abaturage bo mu Burundi kandi bagaragaje ko babangamiwe imyitwarire idasanzwe Wazalendo ku basirikare b'abagore basanzwe bakorera mu kigo cya Mwaro. Bari kwigengesera bikomeye cyane kugira ngo abarwanye batabafata ku ngufu. Wazalendo bari mu Burundi bagera kuri 400 byongera ku basirikare ba RDC n'abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, bose hamwe babarirwa mu 2,000 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Muri Masisi reka turi amakuru aho ahaturuka mbere ko twinjira ku nkuru yacu, babwire ko Alliance Fleuve Congo M23 yafashe imidugudu 3 nyuma y'imirwano ikaze. Nibura imidugudu igera kuri 3 yongeye gufatwa n'inyeshyamba za AFC 23 nyuma y'irwano ikaze n'inyeshyamba za Wazalendo zo mutwe wa ACNDH, mu gihe nyuma y'amasaha 48 biyemeye kuva muri Uvira abarwanyi b'uyu mutwe bakihagarara. Hanyuma kandi makuru avuga ko imirwano yabereye muri groupement ya Bashar Mokoto, chefferie ya Bashar territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro ryo kuwa 2 tariki ya 16 Ukuboza 2025. Ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasaha 48 AFC 23 itangaje ko yemeye kuva muri Uvira
nta ngabo zayo zigeze zigaragara zihava. Ubuzima bwa buri munsi burakomeje nk'uko bisanzwe, ariko gushidikanya birakomeje nk'uko tubikesha Kivu Morning Post. Uyu mutwe hari ibyo wasabye mbere yo kuva muri Uvira, wanga ko asubira FARDC cyangwa Zalendo, kandi ntawasobanuye neza ingingabihe y'uko izabava cyangwa se ibisobanuro birambuye. Kohereza muri Uvira ingabo zitabogamye, kimwe mu byo uyu mutwe usaba, ntibisobanutse neza kandi nta mishyikirano yo kubiganiraho na leta ya Kinshasa iratangira kugeza magingo ngaya. Mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bwihuse, reka duce muri Warikare ku mirongo y'urugamba. Mbabwire ko abaturage bakomeje guhunga ibitero bya FDLR. Abaturage batuye muri groupement ya Walo wa Rwanda Tetwale Warikare muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje guhunga ibitero by'umutwe w'iterabwoba FDLR. Ibitero byatangiriye mu mudugudu wa Tonane uherereye mu gace ka Busurungi mu gitondo cyo kwa 15 kwa 25. Icyo gihe FDLR yatwitse inzu nyinshi cyane iziza abawutuyemo ko banze kwimuka kugira ngo rero ikorere ahantu ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Umutwe wa Mai Mai Kifafuwa wagiye gutabara abaturage uhanganira bikomeye cyane FDLR muri Tonane. Hapfuye abantu 10 barimo abarwanyi 6 ba FDLR, abasivili 2 ndetse na 2 ku ruhande rwa Mai Mai. Tariki ya 16 kuboza FDLR na Mai Mai Kifafuwa byanganiye mu mudugudu wa Katembe muri gace Kabiriko no ku musozi wa Nyarambwe. Uwo munsi agahenge kari kagarutse muri Tonane, ariko abari batuye bari bakagisubiye bitewe nuko inzu zabo zose zatwitswe n'abarwanyi ba FDLR bari bayobowe n'uwise General Mudayongwa. Reka rero tujye ku nkuru yacu, ariko mbere gato yuko nyijyaho reka mbabwire ko umuryango umwe bw'Uburayi watangiye ibiganiro byo kuguriza Ukraine amafaranga Uburusiya yafatiriwe. Abayobozi b'umuryango umwe bw'Uburayi batangije ibiganiro bigamije kwemeza niba baguriza Ukraine amafaranga ari mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe mu Burayi agamijwe gufasha ubukungu bwa Ukraine. Ni inama iri kubera Brussels mu Bubiligi, cyane ko n'ikigo kibitse amafaranga menshi cyane y'Uburusiya cyitwa Euroclear ari cyo muri iki gihugu. Uburayi ubitse arenga miliyari 245 z'amadolari Amerika y'Uburusiya yafatiriwe, akaba ariho rero bashaka kugura ayo kuguriza Ukraine kugira ngo rero ifashwe mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'igisirikare. Ni igitekerezo Bubiligi n'ibindi bihugu bidashyigikiye, kuko Uburusiya bwiyanangirije Uburayi buza ikoreshwa ry'amafaranga yabwo, ndetse bwatanze ikirego burega Euroclear kugira ngo burebe ko bwakwigarurira umutungo wabwo. Ibi bibaye mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya igiye kurangira. Ku rundi ruhande, Uburusiya ntiburongera kandi kugira ngo icyo buvuga ku masezerano y'amahoro, uretse kugaragaza ko ingabo zahuriweho z'Uburayi zo gufasha Ukraine ndetse zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazemerwa. Biteganyijwe ko abayobozi ba Amerika n'Uburusiya bazahura i Miami mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo baganire ku ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro. Turagaruka kuri amakuru ku buryo burambuye mu kanya gatoya. Hanyuma reka tujye ku nkuru yacu nyirizina. Mbabwire ko amakuru akomeye cyane avugwa ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, mu gihe Burundi buherutse kugaragariza mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi UN Security Council ko niba nta gikozwe ngo u Rwanda ruzwe kurasa ku butaka bw'u Burundi cyangwa se no gukomeza gushotora igihugu cy'u Burundi, bagomba gusubiza u Rwanda. Basoga nkaho batangaje intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda, ariko amakuru nkurura kandi twamaze kumenya nuko inzego z'umutekano z'u Rwanda n'u Burundi zaganiriye ku gucubya ubushyamirane ku mpande zombi. Inzego z'umutekano z'u Rwanda n'u Burundi mu mpera z'icyumweru gishize zarahuye ziganira uko gucubya umwuka mubi n'ubushyamirane burimo ututumba hagati y'ibihugu byombi. Amakuru y'iyo nama yarimo n'abakuriye inzego z'ubutasi mu bihugu byombi yemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungire mu kiganiro yaragiranye na France 24. Yagize ati, ku bijyanye n'u Burundi muri weekend hari inama yabaye hagati y'inzego z'umutekano z'ibihugu byombi mu rwego rwo kuganira ku gucubya bushyamirane ku mpande zombi, u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Minisitiri Nduhungire yunzemo ko mu gihe inama zimeze nk'iyabaye zaba zikomeje bushyamirane mu karere byagabanuka, ndetse hakabaho kubyutsa amasezerano y'amahoro atandukanye ku mpande zombi. Inama y'inzego z'umutekano z'u Burundi n'u Rwanda yabaye mu gihe umwuka mubi ukifashe nabi hagati y'ibihugu by'ibituranyi. Ni nyuma y'imirwano yatangiye mu byumweru bishize yasize tariki ya 9 Ukuboza inyeshyamba za FCM-23 zigaruriye umujyi wa Uvira mbere yo gutangira kuvanamo ingabo ejo kuwa gatatu. Muri iyo nama, muri imirwano, u Burundi bwashinje u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo bukoresheje intwaro ziremereye, ibirego u Rwanda rwatewe utwatsi, ahubwo rukavuga ko u Burundi ari bwo bwarashe ku butaka bwarwo muri Bugarama.
kuva Uvira yafatwa kandi Burundi buciye mu badiplomate babwo bakunze gukangisha u Rwanda ko bashobora kwisanga mu ntambara yeruye ndetse mu nama y'akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi Gitega yasabye ko u Rwanda rwafatirwa ibihano by'ubukungu ndetse rukabuzwa kugura intwaro. Ibyo rero bikomeza kujya bigwa ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Muri rusange makuru agezweho rero abakomeza kugenda agarukaho n'abantu benshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi amakuru ahavugwa, biravugwa yuko umuhungu wa Emmanuel Ramazan Shadari yasanze se mu gihome kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Ukuboza 2025. Maître Paul Ramazan, umuhungu w'umunyapolitike Emmanuel Ramazan Shadari, nawe yafatiwe i Kinshasa mu buryo busa nko gushimutwa. Amakuru atugeraho avuga ko yatawe muri yombi ahagana mu masaha y'ine z'ijoro akuwe muri restaurant ya Le Parrain iherereye mu gace ka Jibi muri komine ya Kitambo. Imyirondoro ndetse n'inzego zamufashe naho aherereye kugeza ubu ntibiramenyekana. Iri fatwa rije nyuma y'iminsi itarenze ibiri hafashwe umubyeyi we Emmanuel Ramazan Shadari, umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba ari umunyamabanga mukuru wa PPRD, ishyaka ryahoze ari umuyobozi mukuru w'igihugu uri mu buhungiro Joseph Kabila Kabange. Mbere yaho kuwa gatatu umugore wa Shadari yari yigaragambije mbere iyo ambasade ya Amerika Kinshasa yamagana itabwa muri yombi ritemewe n'amategeko y'umugabo we avuga ko asanganwe ibibazo by'ubuzima. Umuhungu rero nawe akaba yamaze gutabwa muri yombi, gusa amakuru aravuga yuko bitaramenyekana agace ahereremo kugeza amagingo angaya cyangwa se yafungiyemo n'inzego z'umutekano z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Kenya biravuga ko Kenya yaciye abaturage bayo bari bamaze igihe barwana intambara y'Uburusiya na Ukraine. Guverinoma ya Kenya yatangaje ko yacyuye abaturage bayo babarirwa muri 18 bari bamaze igihe bifashishwa n'Uburusiya mu ntambara barwanamo na Ukraine. Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibibazo by'Abanyakenya baba mu mahanga mu itangazo yasohoye yavuze ko mu bakiriwe hamwe bari bafite ibikomere nyuma yo kwisanga mu kigo cya gisirikare cyo mu Burusiya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga witwa Musalia Mudavadi yavuze ko abaturage bacyuwe binyuze mu bikorwa bya diplomasi byahujwe na ambasade ya Kenya i Moscow maze bagasubizwa mu gihugu bakoresheje impapuro z'agateganyo z'ingendo hagati ya Kanama no Kuboza uyu mwaka. Mu kwezi gushize witwa Mudavadi yanangirije ko imiyoboro yo gushaka abasirikare igamije Abanyakenya igikomeje gukorwa. Yungamo ko Abanyakenya barenga 200 bashobora kuba barinjijwe mu gisirikare cy'Uburusiya kuva intambara yatangira muri 2022. Kenya ivuga ko abacyuwe bose bazahabwa ubufasha bw'imitekerereze no mu buzima bwo mu mutwe ndetse bakazinjizwa muri gahunda yo kongera kubasubiza mu buzima busanzwe iyobowe n'urwego rwa leta rushinzwe Abanyakenya baba mu mahanga. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu riravuga ko Kenya iri gukorana n'Uburusiya mu biganiro bigamije kurekura no kugarura abandi baturage bagizweho ingaruka, ndetse ikaba inaganira na Ukraine ku byerekeye Abanyakenya bivuga ko bafunzwe nk'imfungwa z'intambara. Icyakora nubwo leta ya Kenya ivuga ko irimo gukora ibishoboka byose ngo ibikorwa nk'ibi bihagarare, Paul Adoch, umuyobozi wa Trace Kenya, umuryango uharanira kurwanya icuruzwa ry'abantu, yabwiye Radio France Internationale ko ingamba zishyirwaho azifata nk'izitagihagije kugeza amagingo aya ngaya. Radio France Internationale ikomeza ivuga ko mbere y'uko hakurikira abajyanwa ku rugamba hagaragaye n'ibibazo by'abagore binjijwe ku gahato gukorera mu nganda za gisirikare. Yongeraho ko raporo yo muri 2025 ku icuruzwa ry'abantu yashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ku bakobwa b'Abanyakenya b'imyaka iri hagati ya 10 na 22 bakoreraga mu nganda zikora drone z'Uburusiya mu gihe bo batekerezaga ko bagiye gukurikirana amahugurwa y'umwuga. Paul Adoch asaba ko hashyirwaho itegeko rigena kandi rigenzura imirimo ikorerwa mu mahanga. Umushinga w'iryo tegeko watanzwe mu nteko ishinga amategeko ya Kenya umwaka ushize, ariko uracyategereje kuganirwaho kugeza magingwa ya ngaya. Mu gihugu cya Uganda amakuru aravuga yuko Uganda igiye kwakira inama y'abakuru b'ibihugu biyiga kuri AFCM23. Uganda irateganya kwakira inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere kuzaba yiga ku mutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba kubera imirwano ikomeje gusakiranya ingabo z'iki gihugu
ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FC23. Amakuru akavuga ko umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cya Uganda yabwiye ikinyamakuru Chimp Reports, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane, ko imyiteguro y'iyo nama yamaze gutangira. Ati nibyo inama izibanda ku kuba umutwe witwaje intwaro wa FC23 uheruka kwigira imbere kwigarura ibice bishya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ikura ry'ikibazo cyerekeye ibikorwa by'ubutabazi. Uyu yunzemo ko intego nyamukuru y'inama ari ukwirinda amakimbirane y'akarere. Amakuru avuga ko nta gihindutse iyo nama izaba ku cyumweru gitaha, gusa ntiharamenyekana abakuru b'ibihugu bayitumiyemo. Mu byumweru bitatu bishize nibwo muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande leta ya Kinshasa, mbere yuko izo nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zigarurira ibice byinshi cyane birimo n'umujyi wa Uvira zafashe ku itariki ya 9 Nzeri. Izi nyeshyamba icyakora ku wa gatatu tariki ya 17 Ukuboza zatangiye kuva muri uriya mujyi wa kabiri munini cyane muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gushyirwa igitutu n'ibihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifatwa rya Uvira n'ibice byegereye rero umupaka w'u Burundi kandi byatumye mwuka urushaho kuba mubi hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda rushinjwa gushyigikira uyu mutwe. Gitega ivuga ko imirwano yabaye mu byumweru bishize hari ibisasu byarashwe ku butaka bwayo, ibyatumye yihaniza u Rwanda ndetse iburira ko mu gihe ibitero byarwo byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. U Rwanda ruhakana kuba rwararashe ku butaka bw'u Burundi, ahubwo rwo rukavuga ko ubwo ingabo zabwo zari zihanganiye na M23 mu gace ka Kamanyora hari ibisasu byazo byaguye mu Bugarama. Icyakora mu rwego rwo gucubya mwuka mubi wari watangiye gututumba, ibihugu byombi biheruka guhurira mu nama yahuje inzego z'umutekano mu mpera z'icyumweru gishize. Akaba rero ari byo bikomeza kugenda bivugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda, u Burundi, RDC ndetse n'igihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni ati ngomba guhuza abakuru b'ibihugu cyangwa se ngomba gutumizaho abahagarariye ibyo bihugu kugira ngo baze tuganire, turebe icyakorwa kugira ngo ibibazo bikomeza gututumba bibashe kuba byarangira muri rusange. Ku mirongo y'imbere ku rugamba rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe yabwiye mu nshamake ariko mabwire ko nibura imidugudu igera kuri 3 yongeye gufatwa n'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 nyuma y'mirwano ikaze n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa ACNDH. Ni mu gihe kandi nyuma y'amasaha 48 bemeye kuva muri Uvira, abarwanyi b'uyu mutwe ati bakihagaragara. Imirwano yabereye muri groupema ya Bashal Mokoto Chipfeli ya Bashal Tetwali ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro ryo kwa kabiri tariki ya 16 Ukuboza 2025. Ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasaha 48 M23 itangaje ko yemeye kuva muri Uvira nta ngabo zayo zigeze zigaragara zihava. Ubuzima bwa buri munsi burakomeje nk'uko bisanzwe, ariko gushidikanya birakomeje nk'uko tukomeza kuya tubikurura. Uyu mutwe hari byo wasabye mbere yo kuva muri Uvira, ariko kandi mu masaha y'imugoroba batangiye kuva muri uyu mujyi. Wanga ko rero basubira FARDC cyangwa se Wazalendo, kandi ntiwasobanuye neza ingengabihe yuko bagomba kuva muri ibi bice bafashe. Kohereza muri Uvira cyangwa se ingabo zitabogamye kimwe mu byo uyu mutwe usaba ntibisobanutse neza, kandi nta mishyikirano yo kubiganiraho na Kinshasa iratangira kugeza amagingo aya ngaya. Kuko baravuze ati twe kuva muri Uvira ntacyo bitwaye, ariko hari ibyo dusaba ko bigomba kwanza kubahirizwa mbere yuko tuva muri uyu mujyi. Babwira ko abarwanyi mu mitwe rero yibumbiye mu ihoro rya Wazalendo baherutse guhungira mu gihugu cy'u Burundi bari kugura imbwa mu mafaranga menshi cyane bakazirya bitewe n'ikibazo cy'amafunguro adahagije, nkuko ayo makuru akomeza kubivuga. Ati imbwa rwose hano za Bujumbura mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi bazimaze, bari kuzigura amadolari, bari kuzigura amafaranga agera ku 250, hanyuma bakazibaga bakazirya. Ndetse andi makuru akavuga yuko abarwanyi bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Burundi ubwo AFC 23 yasatiraga umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 2025, bitandukanye nuko bimeze ku banyekongo b'abasivili Wazalendo bacumbikiye mu kigo cya gisirikare cya Mwaro mu ntara ya Gitega kugira ngo badateze umutekano muke. Agatonga kimwe bitangazamakuru bikomeye cyane byandikira mu gihugu cy'u Burundi cyitwa SOS Media Burundi yatangaje ko ibyangombwa by'ibanze byo guha Wazalendo muri iki kigo cya gisirikare bidahagije. Ibura ry'amazi rituma bajya kogera mu mugezi uri hafi yaho, niyo haba ari ku manywa ihangu abaturage babona. Leta y'u Burundi rero imaze igihe ishyizeho itegeko rihana abantu barya imbwa, aho uwahamijwe iki cyaha cibwa ihazabu y'amafaranga y'Amarundi 100,000. Hari n'umunyekongo kandi bigeze kwirukanwa muri iki gihugu cy'u Burundi azira kurya iri tungo. Gusa kuri Wazalendo abo bari kugura imbwa ku mafaranga y'Amarundi agera ku 250 bakazibaga
bakazirya nta bwoba bw'uko bashobora kandi guhanwa na leta y'u Burundi. Abaturage bo mu Burundi bagaragaje ko babangamiwe n'imyitwarire idasanzwe ya Wazalendo ku basirikare b'abagore basanzwe bakorera mu kigo cya Mwaro bari kwigengesera bikomeye kugira ngo rero abarwanyi batabafata ku ngufu. Wazalendo bari mu Burundi bagera kuri 400 biyongera ku basirikare ba RDC n'abarwanyi umutwe w'iterabwoba FDLR bose hamwe babarirwa mu 2000 bivuga ko aribo rero leta y'u Burundi yafashe aribo bari mu gihugu cy'u Burundi kugeza magingo angaya. Hanyuma mbabwire ko abayobozi b'umuryango umwe bw'Uburayi batangiye ibiganiro bigamije kwemeza niba baguriza Ukraine amafaranga ari mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe mu Burayi hagamijwe gufasha ubukungu bwa Ukraine. Ni inama iri kubera i Buruseli mu Bubiligi, cyane ko n'ikigo kibitsa amafaranga menshi cyane y'Uburusiya cyitwa Euroclear aricyo muri icyo gihugu. Uburayi bubitse arenga miliyari 145 z'amadolari Amerika y'Uburusiya yafatiriwe, akaba ariho rero bashaka gukura ayo kuguriza Ukraine kugira ngo ifashwe mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'igisirikare. Ni igitekerezo Birigi n'ibindi bihugu bidashyigikiye uko Uburusiya bwihanangirije Uburayi bubuza ikoreshwa ry'amafaranga yabwo, ndetse bwatanze ikirego burega Euroclear kugira ngo burebe ko bwakwigarurira umutungo wabwo. Ibi bibaye mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya igiye kurangira. Trump akunze kubivuga ariko wareba bikomeza kugira bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba kubona ko aracyari igihe. Ku rundi ruhande ariko Uburusiya ntiburongera kandi kugira icyo buvuga ku masezerano y'amahoro uretse kugaragaza ko ingabo zihuriyeho z'Uburayi zo gufasha Ukraine ndetse zishyigikiwe na Amerika zitazemerwa. Biteganyirijwe ko abayobozi ba Amerika n'Uburusiya bazahurira i Miami mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo baganire ku ngingo zikubiye amasezerano y'amahoro. Komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi yasabye ko Ukraine yagurizwa miliyari 90 z'amayero mu myaka 2 iri imbere avuye amafaranga y'Uburusiya abitswe n'Uburayi. Uko rero bikomeza rero kugenda bivuga muri rusange, nkwibutsa ngo reba handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner ukandeho kandi kuzogera, bivuze ngo tukimara gutunga ayo makuru yacu ibiganiro byacu bizajya bihita bibageraho ako kanya. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, turasubira mani bakuru.